Etidolo nes enyaritai arisai ido erai loeti akite itelawelo kote molwa kwa muria kaitelo chokober kote moro ko district alo Alebtong. Francis Obiko apolone cholong lokote molwa ngis ebalebe ayawero tolo akangashianu ipunoi. Okalu kumniare kede akaisare apotadomutu akangasa no buyo pede tuana na Alungakinos samailo ejakala nyartai Okelo Johnson la nyouto dokolo obu osode kangasikini abostina pana otwana ekiraradekis apot badumutu okara la tubori hakangasa ne petai angon nu obuade paberu na potiei obilakan osodi kini dui yare lu akirete kere gali lu obosi edo pe otoma kesi ububongondo obila osode do pobu akejo chila okwe ijaido ite ibonebe ibune kwa ikina yi arebo ngutakipi Yatakitobi kwebe erailo erot lo abwe district akijia kanwa Aitemonokin kwenyebe ejas berekesi Aitemonokin erokidar tosinwe pote ko ingaren. Okau okara la tubor olapalo otomonete apota jauno skida korio ne rotalo no buero tolo okoru ne ranyo no kono lele pakatoni adolu no senda lolwa apote lipito zabeti ekorota kere mamobu opedor lolo dari ko ngamonyi kwa pechi apasonelo 3 lolwa ebe district siri jala so Nunyoika itite mit Moses eposu elosi tu loko itela welu kanwero tokalo. Mama acho anipera nyuna ne pakatona Leptong ara ibonga kiru. Dode elepitosi acha kaka esulu opotu mama kesa no elipa botine bonebe. O anyutu chabo kesida. Ara imam edoli macheta paki omenes por la bongunu ni jas kesi. Itunga kesma miyalamasi kano yapi apugan aruruke rotolo eroko idowo ke bonguna. Asama buara kasitunga na yarekini atakasi akipe chori mamsipira alamar lango mambolo lango de pira tubunu teso ekota pugano ngarne karakaso District pera dok ununga dugi mere obero porwa pi karalaj ame wano bero kere meeting entu yoni wano bino konyo na heching otete yoro bale cha moro nu karo kene twero bero ginara rach nyo joneno wa polo sa monyo no itamoro talo ne petai idwe kopane idwe yara to katane osamalo so bian paj ko salo stido chut ajasa nguri ane pola de par ne kamara kerotolo because ageon kolo adola pak yona seo ibut eporting ngare no kabune ngala so ne puni sete monero erotolo nesto somaiti tungalo Alebtong elostagwela riborokech osokoni lo nyamguro luamuria daichie itosomaete elostagwela riborokech osokoni lo moro ko district alo Alebtong. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.